Te, Oh, kung basura ko, te, asa man ko nimo ilabay? Sa malata o sa di malata? sa di malata. Ano man? Plastic man kay ka. Te, Oh, nganong lapok man kay kaganina? Asa man kagikan? nakabantay ka ng kanal dra apa? Oh, nakabantay ko. Ikaw? Wala. Te, Hmm, nakay ambisyon sa kinabuhi? naa. Unsay ambisyon nimo sa kinabuhi? Kanang magbiyahe-biyahe ko. Kang nakoy gunit kwarta. Ay, kanang bibiyahe ka nga daghay unit ang kwarta? Ah. Ay, may anak ng mga negosyante di ka, te. Dili. Magkunsa man di ka? Magkonduktor. Te, kumusta imong klase karon? Kaliang. Ah, naka-answer ka? Nangarap ko sa klase karon pa. Ha, nangaros ka sa klase? Brad, yung kining bataan eh. Unsa man imong giharos ka ng pagpa-answer? Kamungay.